izinto ezenzeke kuverse number 42 until kuverse 47 kuverse 46 asikwazi ukubona lama results esiwabona kuverse number 47. So lama results avela kuverse number 47 azalwa izinto ezenzeka kuverse number from kuverse 47 42 until kuverse 46. So look, these things ezenzeka kuverse 42 to 46 zibe sezizala lento umphumela wazo kuba yiloko esikuthola kuverse number 47. Ngiyenza sense bazalwane? Yeah. Now, lithi iBhayibheli la lesifunda khona we are reading bazalwane incwadi yezenzo, incwadi kancane esiyithola yebandla lokuqala elibhajatiswa ngomoya kaNkuluNkulu after ukuhamba kukaJesu or after ukuvuka kukaJesu ekufeni. So incwadi yezenzo incwadi esiqala ukubona khona abapostoli ekade bahamba noJesu sonke lesikhathi. Start ukubabona basebenza encwadini yezenzo. So after baspende isikhathi noJesu lezi zinto lezi ezenzeka kuncwadi yezenzo abazenzi basanoJesu because bebafunda inkonzo kumbe bebafunda izinto kuJesu. After bafundile kunesikhathi la umfundi ekufuna ukuthi amanifeste into afundiswe yona. That is why uyahamba uye esikolweni awusuku umane usebenza awusuku umane ukhulume isingisi ungakaye esikolweni wayofundiswa ukukhuluma isingisi. Thanini amen la amen. So ukuze ukuthi ukwazi ukukhuluma isingisi kufuna ukuthi uyohlala phansi ube ngumfundi ufundiswe ukukhuluma isilungu. And then kufika isikhathi uqale ukumanifest lento ofundiswe yena imanifest esiqale ukwazi sikuzwe sinawe sokukhuluma isingisi. Asikamani wasenzeka automatically but yinto ohleli phansi wafundiswa yona. And then kube sekufika isikhathi bese iyamanifesta so uyaqala uyakwazi ukukhuluma ukuthi the man or the woman. You understand? So now abafundi bakaJesu akwenzeki lezi zinto esizifunda ngazo encwadini yezenzo unless bahlale noJesu phansi bafundiswe. After baqeda ukufundiswa kube sekufika isikhathi semanifestation kuvele into abafundiswe yona ibese iyaqala iyenzeke. Now uJesu makhuluma nabo mawufunda iBhayibheli uthi uJesu ngizohamba ngibuyele emuva kubaba but uthi uJesu ningakhathazeki ngoba nginishini nodwa ngizonishiya nomoya ongcwele. Now abawu experience umoya ongcwele bezwa uJesu ukhuluma ngawo until kufike isikhathi uJesu ahambe and then kube sekuvela imanifestation kuvela into uJesu abafundisa yona. Kuverse number 2 lithi iBhayibheli bake bathi bahleli ngenye ilanga ku-upper room. Lithi iBhayibheli mabahlezi phezulu ekamereni lithi iBhayibheli umoya uJesu abafundise wona. Lithi iBhayibheli kwafika isikhathi wavela mawufunda iBhayibheli uJesu encwadini kaJohane ukhuluma nabo uthi go and wait eJerusalem nize nehlelwe ngamandla kaNkuluNkulu nize nehlelwe umoya kaNkuluNkulu. Lithi iBhayibheli uma bahlezi balindile kwafika isikhathi bafulfileka the promise kaJesu wehla umoya. Lithi iBhayibheli uma wehla lithi iBhayibheli baqale bakhuluma ngezilwimi ezingaziwa strange tongues ilwimi abantu abangazazi or in fact ilwimi abantu abazaziyo kodwa azaziwa yibo zaziwa ilanguage yabanye abantu baqale bayizwa ikhulunywa bamangala ukuthi laba ngabanjani bakhuluma le language le kanti kwehla umoya kaNkuluNkulu ngoba ama-tongues bazalwane akuyona into enifundiswe yona nina asiyona ibandla esifundiswa ama-tongues but sifundiswa ukwamukela umoya kaNkuluNkulu bese uma wehla umoya kaNkuluNkulu yiwo osifundisa even nolwimi olungaziwa laziwa uNkulunkulu. Nikhona bazalwane la esontweni lithi iBhayibheli bazalwane bathi uma wehla umoya kaNkuluNkulu kanti uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza. Lithi iBhayibheli uma bamangala uyaqala uPetru uvula umlomo ubatshela ngoJesu ahambe naye babhajatiswa. Verse number 2 lithi iBhayibheli la esifunde khona esiqala khona ukufunda lithi iBhayibheli kuverse number 2 babe sebayaqala bayahlala
bayahlanganyela esifundisweni sabapostoli. Lalela bazalwane, akubona abapostoli abahlala efundisweni zabantu, but abantu abenza kubapostoli bahlale bafundiswe, bathole isifundo. So abapostoli, they were dishing out isifundo, babese abantu bayahlala balalela isifundo esibuya kubapostoli. Bazalwane, you don't teach the apostle, but the apostle is the sent one to teach you. Animfundisi nomfundisweni izinto. Does not matter the knowledge you think you have, but you don't have an authority to teach. Your pastor is the one who is sent to you. Your duty is to submit under his teachings and listen. Verse 47 into yokuqala. Listen, Bible baqinisela bahlanganyela efundisweni zabapostoli. Amen. Yes, Lord. So uma beza kubapostoli beza ngoba bafuna isifundo. Yeah. Ubambe lokho. Yeah. Uma beza kubapostoli beza ngoba bazothola isifundo. Amen. Abezi kubapostoli ngoba banezindaba zabo. Yeah. But beza ngoba bafuna ukwamukela isifundo. Jesus. Uma uza entweni kaNkulunkulu uza ngoba ufuna ukwamukela into isifundo sikaNkulunkulu. Yeah. Noma ngabe uyezwa kunendaba ekushisa kangakanani, uye entweni kaNkulunkulu uye ukuyokhuluma izindaba, but uya ngoba ufuna ukwamukela isifundo. Amen. Amen. Into ezokwenza ube umzalwane oluhlaza yiloko ukuthi uye emntwini kaNkulunkulu ngoba ufuna ukuyokhuluma abanye abantu kuye. Kanti uma ngabe uNkulunkulu avula ithuba lokuthi uye emntwini kaNkulunkulu uyakuye ngoba kufuna uthola isifundo. Futhi ungavumi ukuhlangana nomuntu kaNkulunkulu uyohlala naye ungakwamukeli isifundo. Jesus. Amen. Yazwakala bazalwane? Number 2. Lithi iBhayibheli babe sebaba nebudlelwano. So ukuhlala wamukele isifundo, because isifundo sompostoli sakha ifellowship phakathi kwethu, sakha ubudlelwano, inhlanganyelo phakathi kwethu. Number 3, lethi iBhayibheli nasekuhlephuleni isinkwa everything sebahlale beza ukuzolalela abapostoli. La sikhuluma ngabantu abanemizi, sikhuluma ngabomama nabobaba emakhaya, kodwa badele bashiye imizi yabo bafuna ukuyokwamukela isifundo kubapostoli. Yes, Lord. Kanti ngalesikhathi benza njalo uNkulunkulu ezulwini ubabhekile. Yabona njengoba uza la khona uNkulunkulu okubhekile. Khona uNkulunkulu usezulwini wenze njani okubhekile. Yabona njengoba uzelana ushiya umuzi wakho uneyinkinga, ukhona uNkulunkulu esezulwini okubhekile. Yes, Lord. Njengoba uzela obanye benemzimbeni nize nigula, that's why nizohamba niphilile ngoba ukhona uNkulunkulu onibhekile. Hallelujah. Amen. Abanye bebeza banenkinga, beze izinto zingahambi kahle emakhaya kodwa bangahlaliswa izinto zokungahambi kahle emakhaya. Yabona ukukhonza kwethu uNkulunkulu bazalwane, sizoba nenkinga uma kuzorelaya kuma feelings wethu. Today I don't feel like going to church. Today I feel like going to church. So when we serve uNkulunkulu, we don't serve uNkulunkulu ngemizwa. uNkulunkulu akakhonzwa ngemizwa bazalwane. uNkulunkulu akakhonzwa ngemizwa. uNkulunkulu akakhonzwa ngokuthi namhluzizwa njani awuzizwa njani. uNkulunkulu nemizwa khambisana. uNkulunkulu akakhonzwa ngenyanga. Hallelujah. Amen. Amen. Yabona uNkulunkulu uma usakhonza uNkulunkulu ngokuthi endlini akuhamba kahle. That's why ngeke uzumbone uNkulunkulu. Uzogcina ukuzwa ngaye uma bakhuluma ngaye la. Uma usakhonza uNkulunkulu ngoba akhambi kahle umdinga ngoba unenkinga. That's why abanye beni bazalwane nizofika esontweni niphinde nibuyele emuva njalo uNkulunkulu angakangeneleli, because uNkulunkulu ubheka the motive. Why are you here? Ufunani? Ufunani?
So uNkulunkulu understand ukuthi akuyona uPopeye akuyona uFather Christmas ukuthi ujabule ezekima abantu bami no ufunani yabona uNkulunkulu bengabe phela bekuFather Christmas bazalo nonke ngani nama BMW la yes Jesus nonke ngani nama Mercedes Benz la kanti kwatholakala ukuthi asikhonze uNkulunkulu owuPopeye akapopayiswa akabribwa bahlanganyela nasemithandazweni bazalwane ibandla lezenzo silibiza ngokuthi isibonelo ekufuna sifunde sikopa kulo kwanathi sikopa kulo ibandla lezenzo ukwenza izinto uma uzwa si-announce imithandazo yaphakathi neviki ngoba kukhona esikopa khona esifunda khona. So one of our greatest example ukuthi kwenziwa kanjani izinto sizifunda ebandleni lezenzo lesibhayibheli babahlanganyela nasemthandazweni. Bazalwane mina ngiyanicela ningabe abazalwane abakhonza uNkulunkulu ngezimo. Ungavuma ukukhonza uNkulunkulu ngezimo. Mufunda iBhayibheli uthi Jesu umakhuluma akhuluma nabafundi bakhe uma bathandaza uthi kubo inyama ayivumi uthi umoya uyavuma kodwa inyama ayivumi ibithakathaka. So okusho ukuthi uzoba nenkinga uma uzofuna ukukhonza uNkulunkulu ngenyama. Uzoba nenkinga uma uzofuna ukukhonza uNkulunkulu ngemizwa. Because lelinye ilanga ongeke uze feel like going to church. What are you going to do? Hey Jesus. The day you feel like bazalwane yabona masize lesontweni asize esontweni ngoba siphatheke kahle. Ningizwe bazalwane asimkhonza uNkulunkulu ngoba siphatheke kahle la esontweni. Simkhonza ngoba awuNkulunkulu. Yabo mawuzoza la uze ngeattitude yokuthi uze ngoba ufuna ukuphatheka kahle you have a problem ngoba la ukhonza nabantu. Amen. Lenyela ngeke bakuphathe kahle. Uzowenza njani? Baba ngasakuphathi kahle abantu. Amen. Uma lo muntu okumeme esontweni sasa so that's why asimkhonza uNkulunkulu ngemizwa ukuthi sizizwa njani namuhla. Simkhonza ngoba awuNkulunkulu. Uyabona ke yabona mase sifike ekhonzeni uNkulunkulu bazalwane senza lo mzimba wethu siwugcilaza senza into ekhulunywa uPaula siwugcilaza uzizwa ukuthi yazi namhlanje lo mzimba I don't feel like going to church I am down ngizizwa nje ngiphansi noma ngitshela umuntu ngizengitshela yazi namhlanje ngizizwa umoya wami phansi but ngoba uNkulunkulu akakhonzwa inyama Jesu mafundisa abafundi bakhe ukuthandaza but isifundisa ukukhuleka njengoba uJohane wafundisa abafundi bakhe ukuthandaza uthi Jesu manthandaza ukuthi baba wethu esezulwini mangqweliswe igama lakho uma ulandela umthandazo ufuthandaza uJesu afundisa abafundi you will understand ukuthi umthandazo ukukhonza uNkulunkulu akukona ukuthi inyama ifile kangakanani that is why uJesu akekho include khona izinto ezidingwa inyama yakho but ukhuluma nomuntu kamoya nasemthandazweni uJesu ukuthi bana zonke lezi why bazalwane angeke ukukhonza amakhosi amabili ngesikhathi esodwa akwazi ukukhonza uNkulunkulu ngemizwa ukhonza uNkulunkulu nangomoya never. Asimkhonza uNkulunkulu ngemizwa ekukhone ngoba namanje phela imizwa ikutshela ukuthi saluphume ekhaya sowulambile. You understand? But asimkhonza uNkulunkulu ngoba inyama ifuna ukuthi simkhonze. Nasemthandazo kusobaza let's continue to attend lemkhuleko lesibanayo. Futhi thina sinqono bazalwane ngoba sikhonza namuhla sibese siyokhonza ngolesithathu. Lebandla lezenzo bazalwane bekuyinto ya daily. Ngiyezwakala ibandla lezenzo when you read the word bebamkhonza uNkulunkulu daily. Ngisho ukuthi namhlanje ngoba special announcewe for le viki or lenyanga after that we are back to normal. No. January to January bakhonza uNkulunkulu every day. Ukuthi yazi uNkulunkulu kwesinye isikhathi akasiyo lento emqondweni wethu esizakhela ukuthi ungiyo kuzowenza ngendlela umqondo wethu ositshela ukuthi uzowenza njani. Glory to Jesus. Amen.
So awukho umthandazo abazalwane isibazalwana ikhi fasting awukho umthandazo ukunikela esingenza esingabypassa iprocess kaNkulunkulu esingabypassa ngayo indlela uNkulunkulu izinto enza ngayo. You understand? So uma ngabe uNkulunkulu ubusiseka kwakho ukubeke ekutheneni serve him, mkhonza uNkulunkulu kuLwesithathu, mkhonza kuyiMonday, you will never bypass that process, never. Amen. You understand? So uma kuthiwe like announce ama service ngoLwesithathu bese wena ubheka uLwesithathu uLwesithathu ne-organize wena umncwane ukuthi isayini ngoba Sunday ziyabuya Sunday kumnandi lapha bese ucabanga ukuthi uzofika wena la Sunday ukhale ke wena ulile lana ungaka attend uLwesithathu bese uca uthi understand sikutshela imfihlo yokubusiseka phambi kwaNkulunkulu. So we are not telling you we move like film. Sikutshela into uNkulunkulu lenze uNkulunkulu bazalwane awumbribe. There is no way you bribe uNkulunkulu. If you don't follow the principle. If you don't follow the principle. Never. Kwenza sense bazalwane. Kwenza sense bazalwane. So little Bible bebahlanganyela even nakuphi nasemthandazweni. So thathu bekunabantu abangaka into esezwini kaNkulunkulu asina choice kufuna siyilandele. Amen. Asina choice. Ezinye zezinto avulani mfundisi ukuthi ezinye izinto ezenza ukuthi abazalwane bangaphumeleli labantu abangakholwa why bayaphumelela thina sikholwa labantu abangakholwa you will never be committed. In fact let me say you will never be committed njengomuntu okholelwa entweni yakhe. So you will never be committed njengalabantu bakholelwa entweni yabo bayimela into yabo. Uma kuthiwa kunomsebenzi ekufuna bawenze ngo3 ekseni they don't mind. Lapha eMitlibeke ngihlala khona njalo uma ngiyemsebenzini kunenye indawo kunesonto labo my friend lapha mara labo my friend abamhlophe ngekhala. Now thina mina ngigibela 4:30 bazilwela laphana not daily but kunamalanga wakhona like asithi ngolesini njalo mazidlula lapha ngo5 amakara ngakagcwele hayi ukuthi balele lapha abana night prayer kunomthandazo abenza ngo5 ekseni. You understand? So lama makara gcwele lapha you understand ukuthi abantu banemali lapha. So ukuthi mhlambe ingqondo ithi lesingekho isidingo sokuthi baze bavuke ngo4 ekseni. Kusho lamakara apake lapho abantu banemali lapha. So besingekho isidingo sokuthi bavuke ngo4 ekseni beze bonza la ingoma zakhona. You understand? But they don't mind ukuvuka ngo4 ekseni. Bayentwe kuNkulunkulu wabo. Abakhona abaziko ukuthi uma sibambe umthetho kaNkulunkulu wethu uzosenzela nathi into esiyifunayo. Come Holy Spirit filled. Mzalwane. Okay uzile. Siyabona nje ukungezimo lesithathu ufika late. Singena ngo10 hayi ngo5 ekseni. Singena ngo10 like uvuke ngo6. Unesikhathi sonke sokuthi ungaprepare ubambe isikhathi. Kunzima ukubamba isikhathi. Masifika la uyakhala. Come on. So i-intervention kaNkulunkulu bazalwana kuyona into enzeka automatically nje. But iyasetshenziswa. Ungazo bazalwana izinto zikaNkulunkulu ziyasetshenziswa. Yazi kunengoma ethi izulu liyasetshenziswa yazi ngoma. Imagine kungena ezulwini ufuna ukuthi ukusebenzele. Ngithi mina ukuyongena uhlale noNkulunkulu ezulwini ufuna wenze njani? Usebenze. So ucabanga ukuthi uzobusisa mahala. Amen. Mara bazalwane asisebenzeni common sense. Jesus. When you apply common sense, if ungena ezulwini ukusetshenzela uthi uNkulunkulu uzobusisa mahala. Basamniyezwa lento engishumalayo. Amen. So we are expecting ukuthi must announce ama service ukuthi sine service ngolesithathu. You are expected to be here. Yes. And ungakwenzi lokho ngoba sishumayele lana nami ngifuna bangibone ukuthi noma ungakezi we don't care sizobe sikhona. Amen. We are also putting a demand kuNkulunkulu. So nathi size yobazalwane njengoba zele njengoba ngisuka eMitlibeke ngeza la ngizilanga ngithembu la. I am putting a demand in Nkulunkulu. Yeah, yes.
Because I understand ukuthi into kaNkulunkulu ayizimahhala. Yes, Lord. As much as uJesu wethu angathengwa mara you must know ukuthi uyasetshenzwa. Yeah. Yes. Njengoba angathengwa ngemali kodwa uyasetshenzwa. Amen. Amen. Hallelujah. Ngezwakala bazalwane? Yes, njalo. Njengoba ngizelana mangizelanga umthembu. Nami ngize kuzosebenza. Amen. Ngabe ngifuna ukubona umthembu bengeza na during the week ngibona umthembu mjika. Amen. Bathi nami ngizele mina. Yeah. Last month ngasashumayela intshumayelo ukuthi kuya ngekuthi ungithinta kanjani. Nami mangizela ngize kuzothinta yena. Amen. Na uze kuzothinta awuzelanga mina mfethu ungazeli umfundisi wakho zizele wena. Isa kuye. Ungazeli umfundisi wakho. So mawuqhubeka ufunda bazalwane lithi iBhayibheli lokwesaba ngenxa izimangaliso eziningi ebezenziwa ngabapostoli. iBhayibheli bonke abakholwayo baqhubeka baba nobudlelwano together. Asingene nje la kule ndaba la singenelele le ndaba le. Funa siqede lo mkhuba okhona manje sibazalwane I've understood ukuthi when sidila noSathane sidila nomunye umuntu onama tricks. So kufuna ukuthi siwaqaphele ama tricks kaSathane. Funa senze siwaqaphele ama tricks kaSathane. So if little Bible encwadini kaJobe amadodana kaNkulunkulu ahleli ahlangene noNkulunkulu iBhayibheli khona lapho vumbukiya ngiSathane. So uyakwazi uSathane nokuvela afaka inyawo nala senze into kaNkulunkulu khona. So kusenza lokho ukuthi kulezinye inkulumo esizikhulumayo sizenza zigcine ziba yifashion. Wangathi mawukholwa akunandaba nabantu. Ngizikholwa inkulumo emnandi ayizwa. Yeah. You understand? So ngengqondo yakho inkulumo enjani emnandi. Ukuthi anginandaba nani nabantu nami ngizele mina nami ngizikhonzela mina nabo bazikhona into inkulumo emnandi somehow mhlambe yenza isense mhlambe ngendlela thizeni. But bazalwane lithi iBhayibheli la bazalwane bezenzo la ngizama ukulanda izinto ezenza kuze kuzaleke kuvele uverse 47. Because uverse 47 la uNkulunkulu anezezela khona abantu daily akumani kwenzeka automatically but kunezinto ekufuna ukuthi bazenze kuze ukuthi uNkulunkulu naye avele. Yeah. You understand? Now ezinye zazo lithi iBhayibheli ukuhlanganyela kwabo kwabenza baba nobudlelwano. Babonke. So bazalwane as a church sithi we are a family. Yeah. You understand? Singumndeni, siyibandla likaKristu, singumzimba kaKristu. Bazalwane akuyona inkulumo but izenzo. Amen. Yezokala bathandekayo akuyona inkulumo kodwa yini lento lena izenzo. So ukuze ukuthi uma sithi singumzimba kahle singumndeni siyifamily kodwa singumzimba kodwa bazalwane akuyona inkulumo esiyikhuluma la epulpit akuyona inkulumo esiyikhuluma but kufuna kube yini izenzo. So if we still fail to take care of each other as a church, if we fail to greet each other phakathi la esontweni bazalwane ngizweni kahle if usahluleka ukunakana sisodwa la phakathi esontweni kune possibility ukuthi uNkulunkulu angaveli ngendlela esifuna vele ngayo because sishodisa ezinye zezinto ezazenziwa ibandla lezenzo. Uthi umpostoli Paul uma ngabe umuntu abekelwe imigomo uma umuntu abekelwe imithetho eyishumi ekufuna yenze bese wenza ewu9 ahluleke ngeyodwa uthi umpostoli Paul automatically ufaile zonke. Amen. So if there is a blessing yokwenza imithetho ewu10 keep other commandments. You understand? Amen. So as a church person it's not all about coming to church but understanding is now ukuthi sesingumzimba owodwa uKristu. Yezwakala. So senza lokho okwenziwa yini umzimba. Yezwakala. Amen. Angithi magulwa isandla nenyawo can tell ukuthi isandla senza njani siyagula.
because yini umzimba. Yeah. Mawugulwa inhloko isisu sakho can tell ukuthi awukho right. That's why mawugula akwenzeki ukuthi uzoya esibhedlela, ufike esibhedlela bakhiphele inhloko bathi nenkinga inhloko akusalele inhloko wena buyele ekhaya. No. The whole body. Nenyawo likho buhlungu bathi kufanele lenze njani lisale lilekelele inhloko egulayo esesibhedlela. Yeah. Do I make sense? Amen. Do I make sense?